Thokozani bogogo, gama lami ngingogo Ngwenya Msogwaba. Namuhla sila kaMsogwaba esikoleni egroundini side kutofunza nge-TB. Kuthi i-TB iyalapheka nokuthi i-TB ingena njani emntwini. Sibone netibonakaliso tokuthi i-TB ikungena njani. Number 1, i-TB uyajuluka ebusuku, lomunye uyaphalaza aphalaze ingadi, lomunye kudla akadli uphelelwa amandla. Ngito tibonakaliso te-TB leto. I-TB siyathi ukuthi iyathathelana, sifo seliphepha, singena ngemoya. Kuthi umuntu uma akhwehlela angadivali noma ala akhwehlelele phansi angavali phansi. Cela ukuthi bogogo sifunze namhla besifundza ngaloko. Asibambisananeni bogogo kube i-TB ingabhebhetheki la kaMsogwaba. Nathi thina sithi inyanga asisiboneni umuntu nakafika analama symptoms lawo uyamthatha umyise ekliniki gogo. Ungabe umshayela amadloti ngoba i-TB ayisilo lidloti bogogo. I-TB sifo lesilaphekako. Uyawathatha i-treatment ya 6 months uyaceda na unedloti uyabuya siyakushayela gogo. Ngiyabonga. Tawuwe shewe. Karamao.